Kwezi watukufu ngamumreoni zentosa za Kiislamu rireje ibanu hamara ya bili usiku leo juma likafadiro ikao lijiri harima le jumba rambao centre des impôts ramoni sanilo usiku jana no wanru ikao ndo watsimba le gama hilo rikao rejiban leo tena rijeri moneseni za nyumeni baadi ya umtapalo wa hanza wa bazenfia umkiswaunu shakabla raha rejanji harmwe mada narjohum kazani shayin ritsalinu samahani narjohum kazani shayin ritsalinu lafanyiwa ni mtangazaji ikao mihumstehi mihumtukuza uparwa Felix yala ya harima le jijiji tukufu la ikoni hafanyale shairi linu hautaha wabaezemfia lesu alalinu izorilio mazahid wakomori walio mazahid waeche bwana Ahmed Jafar mudiru jimla wa hizi idara za nishuru liyabeshelewa marahaba tengweni marambili ni rais wa jamhuri hizi hazi njema yazifanyao za tongeza ya daula ha jimla iraonfia hadaraja zamani kwendaje wananya wa siasa wananya waenzi bali wananya wabavu hujusakuno wa mkazi ahanza watisera ngenzidu haruma ubinadamu nuvama na uhai hukazuka zijisambali shangela tsao ya sharafa nejiha no aminifu yaho wanruwanu husoni mwemhu wa daula ngudimizo wadiwa zao lukayeti ya hatu si washashi harudi rijula nao inu deeti ikao yuke nasiri izanongono shishioni zotu heda manglongononi hata ziene ya enzi jabu yauka ile tengwe laho wanru watano takriban uwenyi wa mpango wahanza wa tisenkudi Ahmed Jafar mudiru wa hezenyishuru na Ilyasa Said Ahmed mshawiri wa wizara ya himali ile tengwe linu lihisa lichurwa nana ile azimi wa kanilo lirambulwa nanu watangazaji wa wahonda ili wa warumie kitoto ruwahara ya ruwakubali wonsi pia wajurwa fasiri ya ukaya umpango wapeu wa haunu ufubutu horo zinu ndezarende hakawaida haini wakati wa habili wa serikali wotu kawasaya watu wa imajembe muwalani ala ni yauka yaujuka ukawaziri haumudiru uo raisi ngumjuo nensongeza yajuka humre haruma yedaha la rilo niyoyo uka Ahmed Jafar yedi waziri haukake yedi waziri iyo ndi hamu ya mwiso ya hahe ya hamu kuu ya mwando ya hahe dutekeleza haujizi hauwenu funandro eze dhamana ya rihazo ini wajuhundana na dhamana zindo ajihusunia izorilio mazahid wakomori walio mazahid waeche bwana Ahmed Jafar mudiru jimla wa hizi idara za nishuru liyabeshelewa marahaba tengweni marambili ni rais wa jamhuri hizi hazi njema yazifanyao za tongeza ya daula ha jimla iraonfia hadaraja zamani kwendaje wananya wa siasa wananya waenzi bali wananya wabavu hujusakuno wa mkazi ahanza watisera ngenzidu haruma ubinadamu nuvama na uhai hukazuka zijisambali shangela tsao ya sharafa nejiha no aminifu yaho wanruwanu husoni mwemhu wa daula ngudimizo wadiwa zao lukayeti ya hatu si washashi harudi rijula nao inu deeti ikao yuke nasiri izanongono shishioni zotu heda manglongononi hata ziene ya enzi jabu yauka ile tengwe laho wanru watano takriban uwenyi wa mpango wahanza wa tisenkudi Ahmed Jafar mudiru wa hezenyishuru na Ilyasa Said Ahmed mshawiri wa wizara ya himali ile tengwe linu lihisa lichurwa nana ile azimi wa kanilo lirambulwa nanu watangazaji wa wahonda ili wa warumie kitoto ruwahara ya ruwakubali wonsi pia wajurwa fasiri ya ukaya umpango wapeu wa haunu ufubutu horo zinu ndezarende hakawaida haini wakati wa habili wa serikali wotu kawasaya watu wa imajembe muwalani ala ni yauka
yaujuka ukawaziri haumudiru uo raisi ngumjuu nensongeza yajuka humre haruma yedaha la rilo niyo uka Ahmed Jafar yendi waziri haukaki yendi waziri iyo ndi hamu ya mwiso ya hahe ya hamu kuu ya mwando ya hahe dutekeleza haujizi hauwenu funandro eze dhamana ya rihazo kini wajuhundana na dhamana zindo ajiho suni hizo rilio mazahid wakomori walio mazahid waiche bwana Ahmed Jafar mudiru jimla wa hizi idara za Nzenishuru liyabeshelewa marahaba Tengweni mara ini ni raisi wa jamhuri hazinjema kwezi watukufu baadhi ya mwishilia le shairi kao lifanyiwa ni mwananyasi mudiru jimla wa radio mtangazaji ikao mihumtukuza mihumstehi bwana Felix yala ya harima omjiwekoni inu pia le shairi linu dumtapalo wa utsaha wabaziwanfia juma sheitendwa ikao shijiri ho ministère au centre des impôts baina ya he mudiru jimla uirimparao Ahmed Jafar ne receveur des impôts uparwa Ali Hamadi emana ni tekelezao imadzina yao yomaili hindi ngabo manro jina rijo ya tekeleza bana haukashe itendwa shinu geladimo bake transparence wanruwa shambe enamna shajiri vaheya kontu mbili ikao ziheya ho Exim Bank ye konti nzima de konti ya daula ye konti nzima iyo ndeyo centre des impôts ikao wanadamu waili ndo wandu ikao wojioti ya mhono harimaye konti yo centre des impôts ani waili ndo walo na signature harimaye konti iyo ndo yi Ahmed Jafar directeur général des impôts ne receveur des impôts Ali Hamadi yala harmale bavu la mahame komjini heromidi rija uskwa jana riwonesa le kafalino inamna lajiri yoka takriban 2 milliards 700 millions de francs comoriens za detournewa harimwe compte yo centre des impôts ya heya ho Exim Bank ewa rumadwamana harima le kafalinu mba ndawanuo waili wa hane signature des directeurs ne receveurs ama ngwa una ma complice ikao ngwa wanyisao umkate wa gudugudu unu ndaona wandu walio harima ekipu ya hao jena mnekao rimvumbuwa Ilyasa Sedamet ama uskua jana wafanyiha bunjilio kuu la crise la fanyiha au ministère de finance ikao le bunjilio ilo silijua tikaulidunga likahuisa 23 heures ya Faransa do wakauroha au ministère de finance ele bunjilio e objectif hinri ndo etufe e aferi inu itsendeleye juma enamne kao ritanga zabanu riwonesa itsende mahakama e waziri wa hele bankanga Abdurazak wanadamu wa msihi wa magungunoni
il y a des poursuites za scandalini wakati kao Abdurazak ministre de finance ngena ze preuve à sa possession homi hononi hani il y a un détournement, il y a 2 milliards 700 millions de francs comoriens, il y a faniwa entre directeur général et receveur. Ngeena ngamzambo ndondondo ministre de finance ngena ze preuve ho mihononi hahe baadhi ya umona no wasana wafanya ze taratibu zontipia noa étouffe affaire bandu waone ça casse trop tard et scandale s'est explosé bandu wamboka bidio vatifanyie poursuite wa jumabanu iyo ndo maana kao rango kwa jana mmono bandu ya wanadamu vafanyia tentative uhonda leo waheyao harumaza mimbari zinu waonesau kakabati mrumrahafu wanti juu hama directeur general Ahmed Janfar ze tentative pia zifanyiwa mali ya tolo yani kiwa bandu ya wandu ili wa etufe ya ferinu wambe ya ferinu yondabo ne ya feri ya skandalinu ya détournement inu ngasitiari na tena ngaritore yao ya uke aferi inu yo aferi ya kweli vafanyia détournement au plus de 2 milliards 700 millions de francs comoriens zafanyishia au centre des impôts. Amma kablia ne jendele ya hule ngela dimu harima kiswaunu bake transparence vatitilo mndu wala mtishie ukafulani muamini ye dossier ngari suive au pas à pas hokaja na tishia bandu ngwanzawe ka ukaya harumwe problemu inu ye mwana kolonel Azala Soumani Ilham nge Buhari ngani mambioni banu ya uka zonrabo na tena zonrabo njeu Ilham kati harumwe dossier inu yo centre des impôts karijajo mdefende karijajo mhosa ekange Buhari shala dima bakaya ukweli la dime credibilité hatu risove honore karno juara bendrabo abotika hanza ilinyi mwishiao yauka Ilham Azala Soumani nge Buhari arme skandali yo centre des impôts ni mhakikisheni mimi personnellement ni assumeo ni mwambie ka Ilhamu wa Azala Soumani kati harmwe skandali inu ni de près ni de loin ni de près ni de loin skandali fanyiwa ni wandu waili walone signature wajuao usinye warengema pesa harmwe compte na directeur général Ahmed Janfar ne receveur des impôts Ali Hamadi ngwaone makomplisi wa hao hama Ilyasa Sedamet sha Ilham wa Azala Soumani karnav juwa rimtie harma mvaikao omvauo katinuo kajaka Buhari kati Buhari jusqu'à l'heure actuelle risuvewe dossier inu Ilham wa Azala Soumani kati Buhari harma dossier inu abor kanzari mambienu kaizambao ka Ilhamunge Buhari izonrabo chakwezi hautsahari na nuwe babi
hauka ngela dimon rojue ze sorafa za heze malizinu ngasina mahamili takriban na tena ngamtoreyo e directeur général ngamparo wan e ma agent wontipia wo centre des impôts waje wame kazonrabo ngasina mahamili ya kamili ye ma agent wo centre des impôts kabatse ngamzima ya hondana hokawa hana zinduzili ziraru ikawozi beneficie des pénalités zahao des risturno ba hier risturno des pénalités ngwaona 2 ans kwa jazi touché na hiyo haina agent mon centre des impôts il peut bénéficier jusqu'à 1 million harma opération zima harma ze risturno neze pénalité ngwaona 2 ans kwa ja bénéficier zengo hizo hata rijere kondelewa yini ngasina mezimine wajau kwa jahondana neze erayu za hao eza fanyishi hajuzi mshelo jana hindi badale kafalinu li denonsewa ezo directeur des impôts Ahmed Jafar yafanya hindi hatowa ze erayu za hema agent wa centre des impôts shaha maskitifu yema agent wao wakaudeziwa waholelewa majankudi hasibabu erayu eni agent haka beneficie realishiwi za Komori ndizo yanikiwa juzi mchele wa jana realishiwi za Komori yema agent au centre des impôts mrani kiwa erayu ya realishiwi iliwaze wabaye zinu za rizambao abunga mwanzo ni mwoneseni imma pesa ya heze risturno neze pénalités pendant 2 ans imma pesa ya unga onda Ahmed Jafar Nadia répondait receveur Nadia répondait puisque yauti mape yuti 1 million yauma pesa 2 millions 2 millions ya eze risturno neze pénalités emma pesa unga onda emma nema agent watu nikiwe mapesa hawo hinri emma na waliona 4 mois watu libwa za erayu juzi waka beneficie yani agent ya subutia nikiwa realishiwi realishiwi agent wa centre des impôts ye fierté waka uziboshe ya hinri kuyo ne taxi yorenga urejeo dahoni wakomoro directeur général des impôts Ahmed Jafar Nadia Hane yaukakajawa havila harima lebavula usibo ikawe vila hiyo haiwaha pendant 2 mois 2 mois mezimili haiwaha namne kaw hakana problem zadal afanya sekuru ya ingénieur ili ya diamonese namne kawe hazinge jube zaende haraka hamonesa kabano hata tirenge wandu tiwalibi mapesa atoma shashi nei hazini ibeze timu mezimili ya vila hiyo yitimu mezimili eo mshahara wahe nguli warialinga kwezi bwa Komoro
en tant que directeur général des impôts, nguli wari yalinga, naje arambiye, mshahara ya liwao, mezimili ya wahavila, usiwo. Ye receveur de douane et receveur des impôts. Wayali Hamadi. Ngam hakikisho, uka mshahara wahi koja depase 400 euros. Comment? Yashinda yahula arudi moroni. Pendant 6 mois. Ya wahenyu baliyo ya itimisi. €400 ngena gari abongo to essence. Ngena mrumshe au na wana abongulo haina usiku. Yeka kamade. Yo kamade. Abonge la dimwa libo ha docteur. Koma €400. Ya jokawa hanyumba, ya hule arudu, ya hule nyumba, ya iwahe aux alentours de 6 mois. Abo eni mkomorutu anzaelewe, abo katu anzaelewe. Pisko timnikani wa mfano wanu jana. Ya ukaimana mkomori uyenshi Faransa. Ngunjiyo harma mtsango. Bahiyo shinda ya wahenyu bahe komori. Abo mpaka ya renge mtsango kadon neza kamili. Nartuambeni mtsango ngurongo 12,000 euros. Fois 5. Ndo ya shindo hende hatimize nyumba hai. Na abo mtsango, ngo kao 12 mois ou 16 mois. Abo ngufanyo mahamitsano mahamirandaru. Uwende ulo mtsango nuto 500 euros par mois. Kafadhali kama nadamu, ulo surplus, uliwa 400 euros. Yanzo yale. Yanzo yalibe uwade. Yafanye ze haraja za mwanadamu zontipia. Mwanadamu uwe nafasi hayundu na hubi kwezi. Ya hule arudu. Ya wahenyumba harma mda mezi 6 kamili. Abo etafsiri ya yabo ngabo magendo Buhari, ngabo wizi Buhari. Iyo ndo maane kao le suala linu karna ujua rilirensi. Karna ujua rilirensi. Somahani ngabo mbuzitsa inungu joenda adunge hundu aji. Karna ujua rilirensi. Oskuwa jana baadi ya reunion de crise yafanyie masihu au ministère de Finances. Lewe yinu watasi varudi vafanyiha réunion de crise pour l'unique objectif d'étouffer ce scandale. Shen masikitifu nga yohari mwe waziri. Haukawende ya tulo zenguo. Hatulo zenguo namna hinri. Ndo kaze elema zontipia. Ze preuves zontipia. Ngenizo a sa possession. Ya ukaba fanyiha scandale. Ya détournement de fonds. Harme compte yo centre des impôts. Ele wo waziri. Wakatika ungawena zistishada umihononi yao. Leo kakubali urecuile Zabari Hinri. Et ou quand déclenche en ferine Zabari Hinri. Jana wajao mwishia. Mtangazaji. Mwengoni mwa tangazaji. Non. Hajabanu hakaw defende. Ya ukakabaja fanya détournement. Shinamna. Mtangazaji nono ya defende haonesoka kweli bafanya détournement. Pourquoi nambauka hakubalika bafanya détournement?
nono hakubali ukaya directeur général des impôts, receveur des impôts, wabo ya signature harmwe compte bancaire. Nono kajashinda yajifahamisha uka rango wakati mwanadamu yakaya na autorisation de mettre la main sur le compte yajayabohwa yambaka kuno juoke na signature banu abo ngaione sawo ya ukaya vajiri madanganya vajiri kafande mana ya boho signature abo nono hakubali indirectement ya ukaba fanyi scandale. Il a dit mani mwanadamu yajiuzise. Pourquoi directeur général? Pourquoi receveur? Wakatolo watike na signature harmwe compte. Ezajiri hindri. Abo vajiri ndongo. Abo nga rejeio rimwambie journaliste nono ya jiarambie shatongezo wandu wao wabo signature harmwe compte. E kazi nurambao zondrabo. Na singara minio kazi zinurambao zokweli. Iyo tindena mnombreka défendre. Puisque wakati na joka défendre, si Johnny est complètement. Beko nga mziono matoni na beka non. Ngena ye signature harmwe compte. Sharangu wakubali uka ministre. Hawa censuré. Kwa tina signature harmwe compte. Abo directement bonono. Abo kubali yoka vajiri madanganya. Kwezi wa Komoro. Gamanzuri uzise. Haukaba nuze konti mbili zinu. Ngawe konti ya he eta. Ngawe konti direct au centre des impôts. Ze konti izo zombilingizo Exim Bank. Ze virma zifanyishi hao. Zo fanyiwa harme konti du centre des impôts. Puisque kazi ndo fanyishi harmwe konti ya eta kwa na ujuotio mhonobala. Ladi mangwa zifanya harmwe konti yo centre des impôts puisque yabondo banu walona signature. Riruditsenari wauzise. Minhum Ahmed Janfar. Ye chèque ya 400 millions. Ya tellement. Et quand virewa harmwe compte yo centre des impôts, et manatu virewa harmwe compte de l'état Henry, yemma pesa ya unga onda. Puisque tellement hato wa chèque ya 400 millions. Ye 400 millions yo, y virewa harmwe compte yo centre des impôts. No bahanu Janfari na Lihamadi walone signature. Et ma pesa ya ukatu onea. Wakomoro. Na mwane ze tartibu zaho wanadamu wanu. Tartibu ikawo zikaza entikaro. Maana pesa ya tunjia harmwe konti ya hee etahiri. Shaya tilwa harmwe konti yo centre des impôts puisque yabondo banu walona signature wa waili. Zesheki warengao. Uzitia harmwe konti inu. Abu alone signature. Puisque abundo bahanu. Ika wou ngwaona. Yeshoda hasha ujawari umhono. Warenge shonjo warenge. Bahanu ngabo zajiri. Ibu Wakomori. Owandu wanu. Wujua wende harume maluka mahu. Zi entreprise nku. Zilomo tijuu. Wawambia. Ukariruma ni ministre de finance. Rjerenge mapesa. Ya ministre de finance Abdurazak. Wakatika ungabon societe nku. Na maluka mahu. Walio neze témoignage hizo. Pourquoi leo kubalio. Usalisewa. Urumilwa. Harma magendo hamanda yanu. Wakatikao leo wende tutelle. Puisque wende mouao, uchoji lave, juma ze problèmes za scandalisme. Il a dit moufanye transparence. Waziri Abdurazak. Yone mane ka ungarla
ngari laumo hokubali urekwile harmale suala linu wakati kaungawe na zestishada humhononi hao kamili ya hede tournema inu yafanyishia. Donc sisi karna ujua ribe nafasi ye dossier inu e dossier inu ngeladimo yende yende mane kaungarutsa hao Colonel Azal Assoumani rijuao ye beina ha na Ahmed Janfar wakawe humaza mwengoni mwa wana hao sha skandal hamada zinu zifanyishi hao ekaleo kaba jafanyi ha transparence abola dima rido mette sur le dos yoka tu es responsable et tu es inclus Leo Bulia waziri Abdurazak Bulie mahakama Bulie gendarmerie wafanye zi enquête za hao ngojorambushiwa ya ukazinu rambao e deturne mafanyisha inu ngiyo reyeli na minga mino hakikifu yo kangojuo Colonel Azal Assoumani ya ukazinu rambao kaziti nrabo vafanyiha detournema wa centre des impôts. Il a dit munike mahakama e liberté ya hao. Il a dit mu vafanyihe odi wa centre des impôts. Il a dit mu vafanyihe odi. Puisque emana ensi chobasa uha Colonel Azal Assoumani ndabo yakawa nada mujawanu. Wakati harmaze direction d'État harmaze société d'État wazifanya mbeya ziwa zahao wadoha male ziwa vaoye ntiye pondeshea yone mana kaunga mshemeezo pour la première fois Colonel Azal Assoumani wone sa image emakatianu yenti ibasauhe enufanyo magendo ya hukumlwa leo wanu wawani yao Ahmed Janfar ya ukayem rumrahafu na waje gasitiari lifanye bila ya haya waje warambie yebadi ya azalien ya sihabonsi ye Ahmed Janfar hakauta wa homa siwani hata yatilo harima shiromani hakauta wa masiwani za bari hindri wanukar jamba Ahmed Janfar haibimbuzi harima shiunga ramba hafanya matata ya harme daula za fedha za daula na isho ishamtazo wakati huo baada azalie ya ruar mwezi de matata ya nuwayo ya mali za daula hata wabonsiju havazo shiromani hakaureje ibonsiju hama hadisi kawe mahadisi yao yafanyiliwa ne mwanzani wahe Abu Beidi ne yakauchongeza Ahmed Janfar ya diareje Komori shajo kaya gepirizo yone mana rimwambia unuka owa sambazizi wa zemani owa parwa wa seku hahuja wa mghanie Ahmed Janfar na recevoir woi na wakaye na argument zijo convaincre wa Komor yoka kweli kaba jafanyishi hawidzi wakatonga rujujari tahesoma na singa sino hakikifu ka karna utasoma puisque ngari aminie zorambao kaba fanyiha detournement de fonds karna ureje idingoni harmale suala linu hokara mbangara nzao daula ya haki na wewe Colonel Azal Assoumani haina wakati ngo paro etat de droit ye etat de droit na yinu zinugo za hangwa ukubali zitatsaulwa
ukubali vafanyie odi, ukubali e gendarmerie weshilio wanadamu wanu watunde waoneze kweli wende gamparu wa jau kolonela Zala Sumani eka kweli mwanzo urambushiwa ngawe na ye droit ya demande ze relevé d'identité bancaire ne comment ye continue dérouler yo centre des impôts bahi wallahi weona ze operation kanga zifanyishiao yabo wewe wawe ngojo shangaya wewe wawe ngojo shangaya pisko wanadamu wanu kwa tina imani jumwe namna wasankada weyensi yonde naneka uri johanza bake transparence jumale suala linu ngar juwa kanga bajo pulo wanu wajebanu waritomwe manani warideye shakartina tabu kartina tabu wala kartiwa hara wazidwa jena mnakowesa wapulo wandiso njia shamintina ushangazi wakamra jandeya pisiko ngamjoke zona bao ngamino hakikifu ya izo nabao ngami convaincu yo kaba fanya détournement de fonds na minga mshukuriyo o wananyasi wa hizimbawa za matangazo ikawa eclaircisse wafanya lumière jumale swala linu wafanya za enquête za hao wa approve ya kaba fanya détournement minhum comme info waone sabatino benzelea wadunga ze investigations za hao wa approve walona certitude walone ze elema à leur possession ya kweli zinurahaba ya ukabafanya détournement de fonds au centre des impôts ifanyishia ngari wa shukuri yao puisque yabo warumbisa kwa wati Joan Raji ikangwa nikiwa ukalbajar no waje wazimu mroumu no et non no et non ngamtsaho ndangele fuvulini wajao nibehe mna baru wa mtiti harimwe mwanama mwanashe wangu ikao mimi Mwanza mimi mtukuza mwanama Bashar ikao rihe ya banu harumazimu bwana zinu haina usiku nimnike wasuya ya ukale suala linu hakaanzali njie jana shamfikiri hama hapu hamvubwe hahinri ngamu amini kabashari kajaka ujua ye dossier yinu namna ya jiri nde mana ya kahanza ya intervene tijo mtsaha kou naanya wahangunda minaye lesu alalinu ya lirohe haukangu jorambushi waze kweli na minga muamini yo kabashari hapu hamvubwe yo kakaka kweli ya mushiwa na zanongo zine namna zakanti kajajo wapa nafasi yonde mane kao ngamu mswamihi homo neroho kamjua kajafanya kusudi shakaja kanezi sabu za tsanganyando ndondo jumale suala linu abu mwanadamu jua hapu hamvubwe yonde mane kao ngamu mbesheyo mnabarua mtiti woi nimwambie yoka mwanama Bashari omzongu wo mziro na mzomziro wohanza karwanene bahi urensi ben karwanene rahakutiniyo mwanama Bashari emana rolwaya ndabo yakin karwa ngiyo nene ngari juwao enamna zenongo zinu za kanzi
Donc, rikaanza. Ili Nigeria insiste. Wanduati jo fikiri kaya. Wabafanya conference de presse leo. Vatolwa. Indi ni hiyo kazi nugozinu rabo. Kwa ministère de Finances. C'est pas vrai. Il a ministre a obligé wa. Il a reculé. Ministre a obligé wa ya reculé. Na ministre ngeena zestishia pia à sa possession. Ngeena à sa possession. Ministre. Kana subuti ya labamini. Et kakatsina zi alama zontipia ya ukabafanya détournement. Kana subuti ya some hitima. Ya hani ya bekatsina zi alama zontipia ya ukabafanya détournement. Toutes les opérations ngenizo à sa possession. Panuzinu rambao Ahmed Jafar omdumme wa haho nomdumme wa haho Ahmed Jafar ngamsubuti nuambie kando mdumme wa haho Dwar ni kauzi habari sinu Ahmed Jafar Koma najua le bunjili wakati jana mlio au ministère de Finances. Koma nalidunga. Hata 23 heures de Paris. Donc makabla au ministère de Finances. Koma ela leo botrasi nalijua. Jana Ngojohana Ahmed Jafar ukakuja kabit salama hawona kolonel Azala Asumani ili yabezea hunde shawiri harmale suala linu jana bojioni ele wezo wafanya hindi kolonel Azala Asumani leo mchujwa hesa hende mchujwa hesa kakajenda shaso kolonel Azala Asumani hakana mroho leo yende yaone mzee wa hatu Mwenyezi Mungu aje kumhifadhi yamnike unono Abdallah Khalifa ye hufanya huprepare manotable wardi waje waone colonel Azala Asumani pour faire tous les moyens ya apaiser ya étouffer les problèmes yinu izo tizijuaje Ahmed Jafar tizijuaje Le Boudjilo Makanilo Djano ministère de Finances attend jusqu'à 23 heures de Paris. Makahamba Zenogozon-Tipia pour trouver un consensus ministre Yazieze pour Soutizino Mouetoufe Anferino Léomrudim Rejei au ministère de Finances Harma Chris Djanabo Gioni Hukaya Bitsalama Léo ou prévoyait manotable Wadjiwa one colonel Azala Asumani Wenda ya on Abdallah Khalifa Ahmed Jafar تفضل كويس جينا منكو زامبو بانو يوكا منانتي واتوم تيتي غاري جواو كوما سا سباس ازي فانيشياو بيا غاري زي جواو نانو وانرواليوا وإتوفي أفرينو Rakomori pia ngarijuao quelle somme ne ledzina ne madzina uanduani kiwe mapesa madzina hao ngaria juao ye montanga ngarijuao ze montant chez un fer kena kukaza kifubano quelles que soient les circonstances bwana Ahmed Jafar abor kawre jeivanu marabidi Nigeria insiste. Rimabia ni okaba fanyi skandali. Skandali ya fanyi ho centre des impôts. Yo ya kweli. Abondo bahanu na Johanza Ahmed Jafar. Ujora biye. Emma hamili. Yema agent au centre des impôts. Emma na watu touche. Ze risturnu za hao. Neze penalite za hao hinri.
Yemma pesa ya unga ondaba. Emma pesa ya unga ondaba. Pendant 2 ans. 2 ans. Kabati a jamais centre des impôts. Ou Djoraba a touché ristourne ou pénalité. Ce sont des millions et des millions. Emma pesa ya uyende ndaba. Pourquoi Emma agent waliona mezimine watu touche ze era yuzahao juzi mchele wajana eni agent haka touche ralishi huiza kikomori. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Vanata zereleve hizo. Zahe konti hizo. Pia ngazi julwao. Bientôt ngazi joroha. Bientôt ngazi joroha. Ngari protegewo. Wanadamu. Shangazi joroha. Donc, awa Ahmed Jafar, tafadhal. Va nous kutu accuser wa. Kutu accuser wa ndabo. Va faire un scandale. Et quand tu es le premier responsable d'avoir un receveur des impôts. Ouais, David, moi pas, ouais, tu n'es pas obligé de relever nous. Je sais ce que je dis et j'assume. Donc, io demande à la encore une fois. Ridjeri insiste, Djoume scandale ya fanyishia au centre des impôts. Shanga mrejei tena. Sambahena mruka ukati harme problemu yenu. Karnav juari kubali ya akuzewa. Mwishia, bandri, wa indexe, ya ukaye problemu ya skandali yenu. Ya fanyishia au centre des impôts. Wambukaya emwana kolonela Zala Soumani ilhamu haka Buhari. Mimi ngani mwambioni ka c'est pas vrai. Ilhamu kati harme problemu yenu. Sina ujuani kubali mruya kazi wanrabo wakati kao emwana damu oi. Emwana mshe oi. Ilham azali Assoumani. Kati ni de près ni de loin harme skandali ya fanyi au centre des impôts. Izon rabo. Emrujo jamba ilhamunge Buhari. Izon rabo. Simambianuka, il y a 2 responsables. Les directeurs généraux des impôts, les receveurs des impôts. Waondo walo na signature harmwe compte, wakaurenge mapesa, ngwaona ma complice lingonye bane liasa sedamet. Sha Ilham wa Zala Soumani, izon rabo, katsi harma e problème inu. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Ntu defanda Ilham puisque mitimchi. Shamtina ujua ni kubali. Mruya akuzewa. Osku Ilhamu ya jokana, bajoka preuve. Zahahe, amjoka mide jotene nzambe. Shazinu, tina ujua ni kubali ka Ilhamu akabuhari na Ilhamu katibuhari. Abo tikanzani eclaircise yabo, ni mambe ni karme skandalinu. Ilhamu Azala Soumani katibuhari. Katibuhari. Tihule tikaribu. Iele pour rien. Eni jokanzama kuzebanu. Armwe problemu inu, abungu makwize bangwanzo, sha Ilhamu katibuhari armwe skandalinu. Izondabu. Donc, iyo ndemana, na kaanza nifanye demanti, opande uo, nrudi tena ni insiste, uke skandali fanyishiha. Skandali fanyishiha. Vake transparence. Mrati chona kawinde mwana Zala Soumani, abunga njonabe mwana Zala Soumani na kabuhari. No. No. Sina ujua ni kubali. Yoka Ilhamunge Buhari harmwe skandalinu wakati kao katu figure. Katu jua ni de loin ni de près. Donc, là, moi, insiste encore une fois.
Wazazi wanzairumi. En beau cas, c'est dangereux de défendre une personne que tu ne connais pas. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui. Quand vous êtes parmi les premiers défenseurs de l'état de droit, abongam jouer zona mbao. Yoka Léo Ilham Mwanazala Suman. Sinon Jouani Koubali harma le Katibalino. Le centre des impôts. Yokange impliqué. Wakati kao zistishihada zontipia. Lonizo. Residuao. Wafanyia investigation. Ya wanada mwenchi. Jumalesu alalinu. Ilham Katibuhari. Abo je ne peux pas prendre cette responsabilité. Ni Jenny mette en cause. Wakati kao, elle ne figure pas harme scandaline. Abongam assume, ils ont ambao. Puisque état de droit, ou li en première ligne où il défendait Ndaïnu. Ndaïnu. Yo kaimanadamu, ikao kaja komete crime, yatsambiwa kaha komete crime. O wakati ya jo komete crime ngarjo zamba. Charme scandalinu, yo centre des impôts, Ilham n'est pas là-dessus. Kati arme dossier. Kati arme dossier. Abo karno jua rimemplike wakatika ukartina preuve. Il y a tangible. Yoka Ilhamunge Buharibanu. Je ne peux pas accepter yoro ya umzo. Samboka ya jumaza investigation zatu pia. Pia. Ilhamu karjavumbuliwa embaba hanu hata. Ni de loin ni de près arme scandalino. Donc iyo. Ngami doa mana. Sino juana bendrabo. E joka ujamenge Buhari na balie elema. Zijo approuve kakwelinge Buhari. Shantina ujua ni m'accuser à tort. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Puisque abata zila. Principe. Zahemba na ya hatu. Abokar tuzi respecte. Ketsoka wainde mwana wa fulani. Abona rimete kange. Nge en cause. Non. Ilhamu nga mdengwe defensi yona beka armwe su ala inu ya centre des impôts Kati Buhari garanzao bake transparence jumale su ala lino garanzao bake transparence et responsable ye parwa Ahmed Janfar ye parwa Ali Hamad ye parwa Ilyasa Sedamet. Ce sont les trois responsables. Mais owaili waondo walo na mhono honyunguni hoka waondo walo do wakane signature wajue warenge. Donc, waonda urlone dossier hao, urlona ze alema, zi approuvewo. Owadunga yabo, non, ntina, eleman jojua, ni metemru en cause. Wakatika ntina, stishihade choka uyonsi. Aboy wakati uo, ekangaranza uri juwe, qui a fait quoi, et ben le partage ifanyo ni ndobi na ndobi. Iyo, nge juba kie gendarmerie, juma ze enquête za hao, wajue, emma pesanu, yaka uliwano wanduwanu wa wararubasi, au vakaya, tengwe jinji wakahanyisa. Iyo affaire ya gendarmerie. Iyo affaire ya he mahakama. Iyo affaire ya he polisi. Somahani? Donc, hizo mimi na kanzani hakikishe. Ya scandale, va nous mitile ne découvre wa miche. Sabana mwende mwangalie. Pourquoi? Ministre de Finances ya towa. Directeur général des impôts. Ya towa receveur des impôts. Ya wabo he signature arme compte juzi. Mshele wajana. Et mana hindi. La question est là. Et ni mwenzakili na jipose question. Et kaka bajafanyi hetendwa. Kwa jajo bohe signature.
Et maintenant, vous signature, c'est puisqu'il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale. J'insiste au Kabafania de détournement de fonds. Et je Kahanzambe Kazonrabo, Nabe, mais on a des éléments qui nous approuvent. Il y a aucun scandale Fanishia. Scandale Fanishia. Pourquoi ministre ya Kauzingaro Jana? Il y a Fanny recul, il y a poursuivre, c'est poursuite. Pourquoi? Et Manakahoni Haleo, la même chose. Yati ze poursuite izi Fanny wa Henry. Ya manager Ahmed Jamfari, ya Kaya bit Salama bo Johnny Henry. Et manaleo ya préparé wa manotable, wa wone colonel Azala Soumani, wa ya prévoyé ne Aouni Abdallah Khalifa pour apaiser la situation Henry. Izo pia ila dimu henna manada mwanzakili. Kujajoka na mhono. Wajuo nje harma kontu. Bwana Asuma, mi huste hakubo Bwana Asumani. Zia, bati uste tuse hata kutushindo zia, Bwana Hasumani. Zia Bwana Hasumani. Donc, si, ngari assumeo. Ils auraient hamba ukabafanya scandale. On l'assume. Timambiani. Car pourquoi? La question est simple. Pourquoi Narijerambiwa? Pourquoi directeur général Yakobo signature harme compte ya centre des impôts? Pourquoi receveur Yakobo signature? Pourquoi? Pourquoi Wakobo signature Zabarindi? Kakab Jafani Shihawiti. Pourquoi? Les Souala Nilo. Les Souala Nilo. Obanurski Tiam d'abo ministre de Finances. Il a reculé. Nabunge na zelema sa possession. Nge na zelema pia ministre de Finances. Iyo demana ya obo signature. Ukakoti na droit kana signature arme kontiyo. Ya Jacob Tofadouiwa. Wandwa msihamiduni. Jana masiu jusqu'à 23 heures de Paris. Les bunjilo la Kawisa. Il y a des poursuites. Les wordits na bafaniha. Monano. Et affaire inouïo. Il y a étouffé. Les éléments sont là. Nambrenti. Inge. Ewako liba wandu. Zabari Henry. Pour étouffer l'affaire. Valibwa wandu Komori. Valibwa wandu. Pour venir au secours, il y a étouffé l'affaire. Kamkara dans l'Okara Baraka. Donc encore une fois, optimiste. Gamanjoni Mouzis, bon directeur général des impôts. Il y a Djerambiye. Il y a chèque. Il y a tellement. Il y a 400 millions. Ika Okwadjeti harme compte de l'État. Shawaiti harme compte du centre des impôts. Mkahiti ya yabo Zabari Henry. Emma pesa ya unga onda hu. Suala la mando. Suala la bili. Directeur général. Nchorambiyo mahalema pesa ya liyo. Mahamili ya kamili. Kabati agent du centre des impôts. Ya hondrana neze ristourno za hai. Neze penalite za hai. Emma pesa ya unga onda. Pendant 2 ans. 2 ans. Aucun agent du centre des impôts n'a pas touché ces ristournes ni ces pénalités. Lararu. Pourquoi ça fait 4 mois? Kabati agent. Moi centre des impôts. Y a touché. Ze era yuzahahi. Juzi mshele wajana. Do wakautushe huwaninka haina ajaha hunduria lishihui. Et erayui. Ça fait 72 heures. 72 heures. Wakanzo amortisse. Indinini. Le sualalane. Ahmed Jafar. Unambiye.
suala la tsano te possibilité mshahara ulibwao haina mwezi washinda waunda villa pendant 2 mois 2 mois usibo 2 mois mezimili ze sources hizo ça provient d'où ngolibwa mshahara hindi ngolibwa mshahara hindi ncho aminika ngolibwa 3000 euros même 2000 euros suala la sita des receveurs ya Djerambie comment ça se fait pendant 6 mois mrulibwa 300 euros à 400 euros ya hula arudu moroni oasis ya wahenyu bayo itimizi pendant 6 mois ya Djerambie banema pesa uya ya hunda ya Djerambie ya onese ze preuve ya kema pesa anu haya hundu namna fulani namzie kwezi kaina ukiri ridunge harimo mwendo unu ladima kolonel Azal Assoumani sauve yensi ba wakati uja yo kazangozi nubake transparence Gradement va que transparence. Puisque banu ye problème, c'est que henna zijohuja e kakaba jabanuha. Ukweli wa usibuzi. La dimarambeka abwende wazifanya colonel Azal Assoumani. Garanza ubulie mahakama. Garanza ubulie gendarmerie. Beneba fanyihe odi. Beneba fanyihe relève d'identité bancaire. Mwangalie namne konti ruleo. Ne namna kaurule, ne shaka unjia, ne shaka uroha. Pourquoi ze cheki, ne ze virma, za kautilo harme konti au centre des impôts, za tu kautilo harme konti ya eta. Hinri, emana Hinri. C'est puisque harme compte de l'État, directeur général, il n'a recevé quoi tina signature yabo. Wakauti harme konti ya au centre des impôts, yabo alonu mhono, wajuju orenga. Donc, nartafadhali relewe aferinu, puisque aferinu kaitsinyangu hautimizi niliferesheye zembawa za matangazo ikawa wafanya za investigation zinu wa approve à 100% yoka histoire ino est réelle min hukum Comoreinfo ngamwa shukuriyo puisque seul wasubuti wa oze wafanya investigation warekonese ukayaferira ambayinu karjamandabo abola dimani waferesheye ni watukuze puisque yonde namnarlinda oze mbawa za matangazo na ni mtangazaji wa Facebook FM Ali Mkubwa Ngarito Sawo ya courage ya igunda ya denonce eskandali inu abukwezi bwa tukufu ngari kazao ban richoka hanza rije rilitena rimambia nuka karjalemewa harimo mkiswa unu wokweli ujirisiwa au centre des impôts plus de 2 milliards 700 millions de francs comoriens za détournewa ababa warim parao waziri Abdurazak de faire la transparence, de faire la lumière, Djouma, Kiswaounu, Utikubali, Abdurazak, Urejei Dingoni, sinon, abongawe complice. Sinon, gawe complice. Sinon, abongawe complice, Abdurazaku, yonde maneka ungaru parao, ngawena zenungo pia ata possession, Utikubali Urejei Dingoni, dénonce, vake klarte, unishio wa Komori, iliba joparihana, dalao, harimwe jazinu,
zitsilo jiri haina wakati shaka hudaza huzino jamaji na abonga wena zenogo zonti pia honko deni ha abonga rjo hamba kwezi bwana waziri abonga we Buhari enge hautsahari timizi ngamrudi tena nimkazizeni le shairi mmone namna yamferi inu itabishawar ikao wahimisiwa ili wawanie Abdurazak Jafar Zizorilio mazahiri Ahmada wakomori walio mazahiri waiche bwana Ahmed Jafar mudiru jimla wa idara zahe mzemishuru liyabeshelewa marahaba tengweni marambili ni raisi wa jamhuri hezi hazi njema yazifanyao za tongeza ye daula ha jimla iraonfia hadaraja zamani kwedache wananya wa siasa wananya waenzi bali wananya wabavu hujusakunu wa mkazi ahanza watisirange nzilu haruma ubinadamu na uvamana uhai hukazuka zijisambali shangela tsao ya sharafa nejiha no aminifu yaho wanruwanu husoni mwemhu wa daula ngoni mwizo wadiwa zao lukayeti ya hatu si washashi harudi rijula nao inu deeti ikao yuke nasiri izanongona shishioni zotu heda mangononi hata ziene ya inzi chabu yauka ile tengo ilaho wanru watano takriban uwenyi wa mpango wahanza wa tisenkudi Ahmed Jafar mudiru wa hezenyishuru na Ilyasa Said Ahmed mushawiri wa wizara ya himali ile tengo linu lihisa lichua nana ile azimi wa kanilo liramburwa nanu watangazaji wa wahonda ili wa warumie kitoto ruwahara ya ruwakubali wonsi pia wajurwa fasiri ya ukaya umpango wapeu wa haunu ufubutuho zinu ndezarende hakawaida haine wakati wahabili wa serikali wotu wakawasaya watu wa imajembe mualani alani ya uka ya ujuka ukawaziri haumudiru uo raisi ngumjuo nensongeza ya juka humre haruma ya dahala rilo niyo uka Ahmed Jafar yende waziri haukake yende waziri iyo ndi hamu ya mwiso ya hahe ya hamu kuu ya mwando ya hahe dutekeleza haujizi haubenu funandro eze dhamana ya rihazo hini wajuhundana na dhamana zindo ajihusunia zizorilio mazahidi jina lahangu jifungu lao iyo lele shairi lafanyiwa ni mwanama mtukufu mtangazaji bwana Felix ya puhar mwale jijiji tukufu laikoni ya uone sauka Ahmed Jafar woyimru droit ezonon depuis yazitolwa rezitinza rezitotinza nobora ziwanilie Ahmed Jafar sha karti wahara karnau kawahara haina upanga ujotolwa ngarjo hima rijibu ze kweli riwonese zinu abo le shairi lahi mwanama Felix mlishia inge hautimizi de risala na kahanza ni mwambiye mwanama mtukufu Abdusalam Mpingo alias Bashar ni mwambie ka haina mzo mwanadamu yaro wao ngeladhimu ya keswir ya ukenkaro ngejo tsongeza mru yaro ya mzo huo yonde maana ikao ngamuamini nami ngamusamihi ya ukaya hupuhamvubwe jana shauka ukanenkarwa ya uro mzo unu kujajo subuti hauka kuja kanenkarwa abo ngamuamini ka hubewa haukaya zitendwa jazinu wevzi denonse abo tijo tsaha lesu alalinu mwanama Bashar ni hanzao hero ulirohe utikubali huzingamanyiwa utikubali hudamfi mzo ikao kutujua mzo unena mna wafungwa bao mzo unu ufungwa hauziro ngela dimu mrakena nkaranene enge iyo nde risala na kanza nibeshe mwanama Bashar wontsumana naye zembwana zinu ngariziwa nao banu shaha kanza defande ndongo ikao katuzijua ngamu amini yauka habewa hapu hamvubwe kana urwa yao mzonu tena kamnyezi Mungu abenze haukaye mru waurumbisa wakuima badzima dasinaye ridenonse zi habari kaundo za jirizinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.